कि जो हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अपना एग्जाम रोमन स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट जैसे चल रहा था वैसे ही एग्जाम दे पाएंगे। कोई उनको प्रेशर नहीं कर सकता है कि वो एक ही स्क्रिप्ट लिखे और एक स्क्रिप्ट। ये मेरा जीत नहीं, ये आपका भी जीत नहीं, ये हमारे भविष्य का जो नेक्स्ट जनरेशन है। मैं वेलकम करता हूँ। ओ चीनी ओ तीनी चीनी नाई pagi fansa la shen kosa di sropsa gunu gede lai nai sabo hani besa imang sini kaisa sini mung sini kaisa sini ya pribaksha joto tiprasha Hapung hatai pano boko gay mano Rke joto no fan Lai phago pano hor majung mano Hansa ke nunga Pai sidi gay tong ke nung Di prasa Baca sidi gay tong ke nung Di prasa Angko sini yang gay tong kenang Di prasa Pan maju faidi Oh joto Di prasa Ya pritini Pasano Pan bocini Kebanno Kaisi bocini Kaisano Di prasa Mokol cikonsa bukung barasa Zeno ohani besar Bishik kedema Zeno bandika Tabung leceng si jaka Nai pagi fansa La shen kosa di sropsa Gunu gede lai nai Zabo hani besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksha Joto tiprasha Doksha topi rok botan sangke Bushano mekjenei maro Joto baksha ke kurang reke Hayung no gelirei maro Pai sidi yang gay tong kenang Di prasa Baca sidi yang gay tong kenang Di prasa Angko sidi yang gay tong kenang Di prasa Pan maju faidi Oh joto Di prasa Imang kaisha lama botem sha Orang baksha Ya pribotan jatini Oh chini Oh tini Nai pagi fansa La shen kosa di sropsa Gunu gede lai nai Zabo hani besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksha Joto tiprasha Hapung hatai pano boko gay mano Rke joto no fan Lai phago pano hor majung mano Hansa
engkau tongkena di prasa Baca sidi engkau tongkena di prasa Ongkau sidi engkau tongkena di prasa